iako možda moja situacija nije takva, dakle, ja ne želim sad nešto za mnogo toga iz prošlosti, jer smatram da mi je sad nastupilo to bolje vrijeme od kad sam upoznala Isusa Hrista i prihvatila ga kao svog Gospoda i Spasitelja. Zaista sam pronašla pravu sreću. Ali možda nekim ljudima su možda neki prethodni periodi u životu ili neko vrijeme je bilo bolje nego ovo vrijeme sada. Možda baš sada prolaze kroz neko teško razdoblje. Zato kažem, ovaj stih je stvarno jak. Dobar je savjet, dakle, dat u ovom stihu. Kaže, knjiga Propovednikova 7:10, dakle 10. stih 7. poglavlja, kaže ovako. Ne pitaj zašto su dani koji su prošli bolji od dana koji su došli, jer takvo pitanje nije mudro. Wow, ja ovo kad sam pročitala baš sam se naravno složila sam se s ovom izjavom, ali mi je bilo ono kao wow, znači ljudi su i tada razmišljali, pa logično naravno. Sam Solomon u ovoj knjizi kaže da nema ništa novo pod kapom nebeskom i da sve ono što je bilo, da je i sada i da će ponovo biti, dakle, i nekako se sve ponavlja, ide u krug, jel, na ovom svijetu, na ovoj zemlji, dok Isus Hrist ponovo ne dođe, sve nekako se vrti, samo su, akteri su drugi, ali se situacije ponavljaju i sve u suštini isto, jel? I možda, imamo tehnološki napredak, imamo razne inovacije, razne, da kažem, izume, ne znam nija, i napredovalo su u nekom drugom smislu i sad je moderno doba, ali u suštini je sve isto kao i ovo vrijeme. Znači, nema ništa novo u suštini kod ljudi, znači. Grijeh je i tada bio grijeh kao i sada, tuga je bila tuga, sreća je bila sreća, radost je ista i tada i sad. Ljubav je i tada bila ljubav kao što i danas, znači isto, sve je isto.